Praise the Lord. Hallelujah. Tau kawang ngau cha tau hagi evening. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Tau kay no mana haya boy yung ya boy semalam bema ling ya boy kong kembua kawang mikti siwa lakjingna ling tau atau kawang ngau na. Tau tinyi bu atau taidem li jingna yo pui pakai alak ana atau pema hampa cha I haga wayang atau macam sa tinyi bu taidem li kawang talak tau yo pui pakai akaning. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Upa kawang nang ta menyong pa boy. Iyan amay nang fadam yang ge. Tuman sa ulak nyi mo nang fadam yang ge. Tuman ngolak nyucing nang fadam yang ge. Nang tuman dekan bu jing na ba yong tuman hangiyam kong kebu nang moy mantam yang ge nang ta menyong pa boy. Wang ta ang jing moy ok lak jing na sa nang wong nang sipsi yong bong bong na myang unang. Wang ta ang jing moy ok lak jing na sa nang ngau chailak hadau lam nyu makiam lak yong bong bong na myang unang. Hadau chailak jing na anai hiam lok lak jing na semalam be nang mikti siwa ok lak jing na sa kapisian konyak khatalan hadau nang khamjing depai ngonagi nang sepse teman tang mongapa sama wang yang acapai maca sa activity sa kawai Taiwan da nang ya acaw lamoy fau sa anu ka si bodo tam yang nang mabu sepse wong yu yang jisu menyup nang gi taulan ase tang moba nang monga yo amen. Hymn number 463. 463. Hymn number 100. 100. Mulan cham se yong hayo.
tàu chiến đờ Wang Sim Pai kan pai uba teman pai Reverend Pastor uci mau yang ocean tanya atau ma kawang kencing yang pai ngonang tàu ting lak nang kawang ya sa nyalai tuai ling kelak se kencing đờ pai bua kadang ni mo semai si tàu timing hadau cha ngonang ana tuman ayen mai yonga moimat ayonga ayen mai ngonang kawang ka pha tambu cina nyena kawang pada tuman menyong bu pha hema yo ong mai lok teki ana tinyi bu ro service jingna tuman yu pai kembu ya teki sapa atau topu sailak hai yo pai kembu tak balan jingna wilak jingna sa pastor hibak ya tenangi teman faith kawang da dobu ya bai bu doba e chao leng chong da ya aman pebe kawang ngau do kia yelak pasak ini inang noman ching panfong kong kempu kem ching da ya bai do tau manaksi tau kan ma ha yang wang mana ngolak atato ka lai do hayang noman ngilak ka wang dang tawalan tawa eblak hayang tawa noman dang ma maibu alam lili soka tamlak au yana dobu ya bai dege kawang bu muhiman soka habu ye dambu tau teman moilana taulak sosan balana tau ba dobu ya bai nam nolak jenis setong nang Hymn number 202. Ayan wing thơ mơ nang sơ sinh ngon thơ a say ma phơ ki nang thầy thần hoàn thơ nang môi hay man la na cha cha e la ya yong wan pa vơ linh phơ thuê ma ya sơn la môi hay man lan cha cha e la ya ca wang linh phơ ta la ya môi hay man lan cha cha e la ya yong wan pa linh phơ thuê ma nang ya sơn la chư thầy mong sang hằng kia kia nàng nàng thăng phèm a yi bơ sang e bay mỗi hay man lan nghi ma mong chẳng wang ai la nhị bê bê ma nang mai long ốc la mỗi hay man lan cha cha e la yang ca wang linh phơ ta la yang mỗi hay man lan cha cha e la yang yong man pa linh phơ te ma na ya san la When to ai yong a che ma mong chang ta sui a say ma ka wang o nang nya ma ta ngo nang moi hai man i ta wang pin lan la a kim ngui a tho lai mai ma chang pa la mỗi hay món lan cha cha e la yang ca wang linh phơ ta la yang mỗi hay món lan cha cha e la yang yung wan pa linh phơ te ma na ya san la taba syahingin nam no bulan so sam ran tau yong onang iman de yup lak chene setong na
Amen. Hipak fime teman fei di konlan kaya. Pumenok katalan sausana tamnang kawang ajalak pemuhiman. Mong may yanang. Tak pulan jingne se yoblak. Tau kema uyen tak ngoy abai. Nang nyui me suat ngokai hayang ating lak pupay tenapa wang dang kawang nang dechon lak hayang nang me may dambu tau lak se tengokai. Kawang ngau tu hadau kia inang hayang hadau kawang ngau cai wanda nang ating lak pupay cai tu hayang nang tak may lak. Malakai afong peli aling nyimah kengok nang hapoi awa angau cai numan cing naa numan tang ma yen tambu angan wong wanghi kia ngai damlak hayang wanghi tibu kia mai dambu ya apailak numan lana dambu ngolak hayang akok mapu taina tamwanda mahu aha mong mai bu kia mong mailak dawa ding lak nang kawang da yopu jingne ding lak pu jingne kada ma pu mai dam pu do yang ge hayang wang he sabu ki mai dam bu sabu nok salan mango yang ge tenapu mau akok mo pu lana dam bu ki nang tak mo pu lana dai wanda tam wanda nang mong mai lak ada kawang ngawai ibu ngonang. Tahu kema tak pulan noman ating lak tu hayang mai dam lak angan wong yudo ok koma nang tak punyu de yak chuan yopu ok lak teman muilan mik ngoi ha. Oyen tak ngonang ge oyen mong sang bu ngonang ge kawang song de pe de ge kawang nang mong mai pon ya nang ating lak pu kaya nang mai lak kema mong chonga lua ting lak to hayang nang da mai dambu wanghi salak hayang nang da sa angbu mong sang mong meng hayang takaden mabu mubu wang dang aba kawang lana damlak oyen mai ngonang ge kawang da menyong pha hayang tak pulan jing na se tai dawe tuman moelan cham se yupu bak ya Chao bang, oi chao ba da ba yongwan ba kawang, nang sipsi hang senyong bu, nang yaya hang senyong bu, kawang nang kan bu cengne, nang ngau sagi wang mana pangonang, ayang uyan nang da ating lak pulan, mai dambu taunang, tanabu wang dang kawang, nang yak da fanafa yopue, nang kim jing yam yapai okpa, kada mabu hada malai nyanyang apayo ngonang. Atau katalan cingno wang dang kawang nang yakta fanafa yobnang nyai na to malainya na paibu mis ngunlai hangi ba tak ngoy abai wang dang kawang nang mai damdo hayang atau me anio cingni nang wang dang kawang nang mai damdo anio wang dang kawang nang mu atau me honon ayanda wang dang kawang nang mai damba hayang hauba ayan wang dang kawang nang mai damba hayang mai dam lak cingna se hadama mabu lainya na pai ngonang apa ya chaumen ma mai dam lak angan wong yu dam nang chisumen ma mai do pa che honggang ayan bang mai damba hayang akai ayan wang dang kawang nang mai dam si hayang acha ayan wang dang kawang nang mai dam do hayang langbong ayan mai dam do Hongkai ayen mai damdo hayang sangmo tingin noksing iman se wang dang kawang nang mai tamsi hayang apong ayen wang dang kawang nang mai damdo hayang pendok wang dang kawang nang mai tamsi chao ba kawang mabu menyana pai ngonang i yikim hayang boy wang dang kawang nang kongko men sing ngonang ating lak pu pai ya pai bu menlan ngonang nang sausan ba wang dang kawang nang menme tau yak chona yo budam boy Nazare Yesus Kristus menme hadam menyana bai ngok bulanda wang dang kawang nang tak hadan amyang mabu mongsang mong myang mabu lilang malang mabu
wang dang kawang nang lana dam do hayang nang achao kem jing de paye tak ha den ngok bulano ating lak pu bai imana yopu dang me kawang nang chai de nang menyong boy Nazari Jesu Kristus man say nang maye dam ba maye ngok bulan dumano kawang nang menyong boy hang na nang tumando hibak jam may dam lak angan wong payang ge nang dumanda ayen bau dam yang ge hayang atinyi dumana may ngonang kawang nang menyong boy hayang nang hayim lan tanap ayen may dam de ge imana o kawang nang menyong falak hayang nang ayen hang hiba tak haydan may dam nang daw dang ma ayen no chin bau dam bungo nang se ating lak po iyong paywang nang kawang nang yak fan fayup nang tala na sopa na mo ngayon amen. Tobu sai bu hai takbalan cina yop tambu pasar yong menyong panang sa hem luklak cina sa akung ni pai min pai ngonang tau kai ni da chapai ma cha sa hibak ep tamnang nyue ma pongkam akung na ni sibama agabi prayer home chapai ma cha sa payang hibak yalak cina sa hibak ep tamnang ge
Inyu iba anua yeje. Hapoi kawang dui ata da ngailak jingne I mukmo daya bu. Wangai wanda tau awa sun I dui temana linglak yang. Awa u dui yeling oklak wangnyak paigagi. Tau kadok nyuma ngopu mongma. Tau kadok nyu wangai. Ia tau ngau yang faime. Jisu kadok da ipau pau. Hayang sam meang ling. Ia sam yakpu kata mikta sit. Hayang ida e. Taido salum yang nang sita layak. Lepu taine tambu. Tau pai me I daya sita la hayang ngipu oke ye. Ada kawang ngau. Yop kening. Wang hingui bu chao ba da ba yongan ba kawang nang ngau lak jingna kawang nang sausan ba yen timada dampa wang ngui dampa hayang ngau bu ba hayang jai bulan jaki mohiman to olak pana kawang nang yaha chao ngan wong tuman pe umbung fa jup nang taulana so pa nang mong yeu. Amen. (1999) June le me do Master of Divinity MD Father Graduate me yang ke Oriental Theological Seminary me. Hayang convocation hipak me award alam ja tau hu dai hayang boy tau la kayong wan hayang boy tau ke papa anjing dah suspek nama yang ngopo cango hayang award tau lak capai menca se I hengau ya Taiwan dah tau ke papa hengau tau atau ayah kata aja simpa classmate ca mentona imin ingai hayang tau batau dai hayang tau dai ada wahang ki ibai no se hayang botunyi dengoy dai nang hayang atunyi hado sermon temda wanda a mixo ma nyilem mali bayang hayang hada awarda alo jingne yichi hayang boy dignity of labor yuning de yu mongopo ngobe ngang tuiling bu de yawo bu hayang tau ki nan bu tau encourage nimyang yang likyang jama hard work ni cha teman de timawor de sonyang ge college kaya hayang tau ni hangsen nan bua yui yalak hayang hangsen nan hado nan bu hado ngin report yui nan bu hado report ya kai si tau jingna tau dai do yak tue alawa hang man biu yanang hayang ka dalana ma bu man mungo nang ba hayang ba tau ling oklak timawor town ma dai do ye do tau jingna Tan Sri River de wenyang yang yen pau kembu de yang mong ma pi aso no hado pai mong ma ang bun miang ma ong ngop miang ma do alang akang pek ngai do ma hado ma lam bu natural design yong ya ka ha bu inying ni de pui miang bu wang piang 100 ngoi de pai 200 ngoi de pai o sing hang sen 1000 years ngoi ya bai sing hayang poi do among bu pi aching yen ki bu pek ngai wan de hado matumana yasan lakna se inying ning jingna design miang yang bulam hado gi butau tau jingna le kem yang semai mai bu yasan jang bu lili ya ba yang hado phot de chawa tam ang yang hadwok nia hado yau na lai ating ting ma hado yau do lam ma yau do de ka dalan yong pet pu ki ni lim ya lai bo yau hado ning ya so lai yang ngin hang sen tau bu si na hang sen erne miang ya wanda tau bai si yong se erne miang bu miang ngo ani ba limu ado hado encourage na miang
tau jina tau ki mu nam no yang aniu tai tau ki tau jina alau jiling ok ya buyoi ini yang yen mangok bu pi aso no ya yang tau pot de chau yang tau degree de piece na nok ma design men ngo ya na se achinga po lo nam no yang ha tau ki ka dalan de hawa saklak jing ne sa lam ma shot de yo bu de ka dalan ate sip si bu chi nok yese ga ma tau pi doi nan de le yang imanu kan bu jing na ya bu na chi nok ha tau ki ngo yang ki tau ka ma every Saturday dignity of labor dai wanda teman pas jam hai kembu teman report tai ya wanda hadu report lilia college te painang tau ka ma si hengin en myang bu ma tawa highest ni chinang ba tau report pha ngok bu me se tau anying ni mong mai ngok yang ke tau jing ne tau suspect na myang buat hadu dignity of labor award da si yong se en myang every month report pha hang bu se ma tau la khaya se hakate yang ye hayang boy asimbaja tau yang ye hayang hado asimbaja tau bu ya fanda laiwanda iu tui lingbu da mong pha bu yao hayang i mong pha bu sa ni chi tishin ne yong en myang bu na achi abu i sang sang tui ling hayang i college me tu da yang ling lo ling ngok bu yo ma i pi jingja ya yang hado pi jing da lam no ngo yang tui ling yang wang piang akem yi khau ma hadawa i Oriental Theological Seminary College beautification jingna se hado administrative block ma ia tau pi jinga ya wen yang tau me iman de gift na hingau na phado yang ge hayang i tui ling bu hado tau yang ge tau jena tenyi de ngoi tau tai dau bu da hadawa yui sa tau lak lam ma judge na myang bu achi hayang boy yui tau bu sa achi ba aya do hangga tamaan hangga contribute na myang adam hadaw mo ngok bu yang ma mi o tau ki bu lam ma to ka lai yang bu yang ma dignity of labor award da apu ba earn na myang bu sa achi hayang boy his contribution or her contribution towards the college all to friends tau jidai tau bu outside of the box haki bu ngok yang bu yang ma se tai dau yang ye tau ching na tani teman failed yang kai bu ma nam no bu tue ngama yong bu successful family lan ma bu ke bi ma pau yang onang hayang tau dai bu ya fan me se ga ma kong kim bu award tau lak lan sa nang ok lak hayang bu uji se lena dana